Tubahe ikaze ari nako tunabasuhuza mu ntangiriro z'icyumweru, tukaba tuje aha ngaha kureba rero akazi kari update. Impamvu rero nzanye kano kazi kari update ni uko nzi yuko hari benshi biri bugire akamaro, kandi nanone ngiye kubaha amakuru atariho ivumbi yerekeye n'aka kazi kari kugaragara mu karere ka Nyamagabe. Ni imyanya rero yashyizwe ku isoko ku mwanya wa Animal Resources Officers. Aha ngaha rero kuba bakeneyeho abakozi bazakora ku rwego rw'umurenge ndetse no ku rwego rw'akarere. Niyo mpamvu ngira ngo murimo murabibona neza yuko hariho Animal Resource Officers kuri level 6 n'ibice 2, ndetse hakaza na Animal Resource Officers kuri level 5 n'ibice 2. Kuri level 6 rero n'ibice 2, uyu aba ari umukozi ukora ku rwego rw'umurenge, kandi amafaranga ahembwa aba ari amafaranga meza cyane. Aha rero mu karere ka Nyamagabe, nk'uko muri kubibona, kugira ngo applying kuri uyu mwanya biragusaba ko ufite diplome ya AD mu bijyanye na n'ubuveterineri. Ufite AD ariko ukaba ufite na experience y'imyaka 5, ukaba wabasha kuya-uploadinga muri system. Aha ngaha wemerewe kwa applying, cyangwa se ukaba ufite bachelor degree muri livestock, cyangwa se bachelor degree in medical animal sciences, bachelor degree in veterinary sciences, ndetse na advanced diploma in livestock, cyangwa se advanced diploma in medical animal sciences. Rero uramutse ufite imwe muri izi diplome ushobora kwa applyinga. Hanyuma rero bimwe mu bizamini bazakora, hari icyo bita psychometric test. Bazakora ikizamini cyo kwandika ndetse bakore n'ikizamini cyo kuvuga nk'uko muri kubibona. Kuri uyu mwanya rero mu karere ka Nyamagabe, byibuze umukozi ukora ku rwego rw'umurenge ubu ngubu ari gufata 287. Murumva rero ayo ni amafaranga atahana mu ntoki. Murumva ko atari amafaranga make cyane, ari nayo mpamvu rero mbakonseye kuba wakora application mu buryo bwihuse. Hanyuma kuri uyu mwanya rero wa Animal Resources ku rwego rw'akarere ho, urwego rw'akarere, umukozi waho ari guhembwa amafaranga 387. Murumva yuko barutanwaho mu dufaranga dukina 100,000, barutanwaho cyane ku umukozi utari umuspecialiste cyangwa se utari umuyobozi wenda muri departement runaka, bagenda barutanwaho 100,000. Umukozi wo ku murenge arushwa 100,000 n'umukozi ukora ku rwego rw'akarere, bakora kuri position imwe. Rero aha ngaha ku mwanya ku rwego rw'akarere murabona yuko ho bazakora ikizamini cyo kwandika ndetse n'ikizamini cyo kuvuga. Hanyuma rero kugira ngo applying kuri uyu mwanya no kuba ufite bachelor degree in livestock, cyangwa se ufite bachelor degree in medical animal sciences, cyangwa se ufite bachelor degree in veterinary sciences. Rero iyi myanya yose ndi abantu rwose bafite zino degree ndabakonseye kuya-applyinga mu karere ka Nyamagabe. Kandi ko nabibabwiye, niba shortlistinga, ikintu uzaharanira no kugira amanota 70, ubundi ukituriza imyanya rwose yo mu turere. Iyo wagize 70 ukajya kuri waiting list, isaha n'isaha ushobora guhamarwa no mu kandi karere. Abantu bagenda babona akazi barabizi cyane, ntabwo twabitindaho. Indi myanya rero ikenewe ni uyu mwanya wa secretary and to financial unit. Naho murabona yuko bakeneyeho umuntu umwe. Rero haba hagiye hariho imyanya igiye itandukanye, ariko icyo nashaka kubisabira, abantu rwose bafite degree bashobora kwa applyinga. Hari drivers zigiye zitandukanye. Mu karere ka Gisagara naho mushaka kujyaho, deadline itari yaragera. Murabona yuko bakeneye abagitifu b'utugari, bakaba 8 bose. Abagitifu b'utugari, abantu benshi bagiye badusaba ibizamini, twagiye tubibaha, kandi n'ubu ngubu tuzagenda tubishyiraho. Uwabisomye byose rwose ikizamini ntabwo cyamunanira, aragitsinda neza kandi mu buryo bugiye bushimishije. Reka rero tubashimire kuba mwakurikiye iyi video. Turi kubategurira andi makuru meza kandi y'ingenzi arabafasha muri iyi minsi. Stay in touch.